podnesi njihovu. Njima u backstage, Josip. Fora je u tome da u biti mi tek kad smo ušli ovdje, u biti kad smo spotirali taj prostor, mi smo ga zaštitili kulturno. Mi smo poslali dopis Ministarstvu kulture i onda je tek tada proglašeno kulturnim spomenikom. Mislim, ovo nam je prvi prostor pa nam je zato i drag i prekrasan je i sve. Ali ako grad smisli neku bolju namjenu, ali ne da padne u ruke privatniku, da se to proda ne znam kome pa da propada, jer tih smo se priča nagledali, naslušali. Mi smo i mladi, ali nismo glupi ako smo mladi. Znamo šta se dešavalo prije i šta se trenutno događa. Prostor se želi privatizirati. Katastrofa u biti, a ne razmišlja se na mlade ljude. Budućnosti grada. Nema budućnosti grada, općenito. Sve je kupi, prodaj, Bože sačuvaj. Šta to slika, šta je slika? A ovo je duh stare babe koja je tu radila, živjela u Imotskom, radila u Domovinskoj stanici. Sad je tužna zbog svega što se događa, puna emocija, puna je boli, puna je tuge. Ovo je sad 5 godina ovog kluba. Sve više mladi ljudi dolaze, mislim, mi smo se iskreno lagano i šokirali tim. Nove generacije, vidite ljude od ovoliko stari ljudi, mladi ljudi, mislim, savršeno, odlično. Troko Lončar, 15 godina, solo gitare vokal. Domagoj Šanić, 15 godina, basist. Roko Đuzal, 16 godina, bubnjoj. Andrija Mlinović, 14 godina, ritam gitara i vokal tu. Mate Šumanović, 16 godina, gitara. Mate Atković, 15 godina, ništa. Liki su dani, ja sam vani, jura po gradu, običaj stari, onda mladanog karasta pari. Liki su dani, ja sam vani, jura po gradu, običaj stari, onda mladanog karasta pari. Ja sam iz Pošića i pošto gore nema ovakve organizacije, došla sam ovdje. Ovo mi se sviđa. I ovi koncerti što oni organiziraju, stvarno super. I, pošto u nas u Pošiću nema takve glazbe, u nas je sve otišlo na narodnu. Ona isto trenira kickboxing, pa smo isto tako se upoznali. Tako, već dugo smo skupa. Čekaj, kako onda iz Posušja dolaziš? S njim. Čekaj, zajedno? Aha, ti isto dolaziš iz Posušja? Ne, ja sam tu nego idem po nju, pa... A ideš po nju? Je po mene. Voli me. U biti Imotski je takav grad da tu ima toliko talenata, toliko ljudi što su stvarno su talentirani i onda nemaju se di izraziti, nema to, obično to bude nekakva faza kroz srednju školu i onda ljudi odu na neke ekonomije, onaj faks i totalno nemaju način da se izraže ovdje, nemaju prostora. I onda smo mi sa ovim prostorom nekako pokušali sve to vratiti, da mogu doći tu i neobavezno crtat, plesat, svirat, to je u biti to što mi želimo napraviti.
priča, to ti je uvijek sastavni dio priče na kavi. Kolika je voda u jezeru i te neke, koliko je kiše palo. Ko Englezi o vremenu, tako mi ovi vodi u jezeru. U malim sredinama, ako si malo drugačiji, odmah te gledaju kao da si neko čudovište, razumiješ? Jer to su mladi ljudi koji, većina njih, 90% priča engleski jezik, svira 1 ili 2 instrumenta i ljudi su svjetski ljudi, razumijete? Nisu to ljudi, nisu satanisti nešto, slušaju rock'n'roll, zabavljaju se, ne iđu na cajku, poslušaju i šta sad bi trebalo s njima, razumiješ? Ajde, hvala. Uglavnom priča se kao čudaci, mi smo drugačiji i mi odmah ne valjamo. Sad komentari mogu biti razni, ne bi ja sad citirao nečije komentare. Uglavnom, po mojem mišljenju, mislim da je više takvih nego ovi koji nas shvaćaju kao da smo mi tu i da se družimo i da smo poput njih isto ljudi, samo zanimaju nas malo drugačije stvari nego... Ja bih rekla da je u početku bilo tako. Ja bih rekla da se sada već neke stvari mijenjaju. To Imotski je mala sredina, nešto novo, što u Zagrebu možda neka kolotečina, mislim i u ostalim gradovima gdje je to, kako rekao, non stop se odvija i taki događaj ima da preteka, a ovdje u Imotskom to nema. I šta god se u Imotskom napravi... To se popije. To se... Šta se tega sam rekao nego to? A znate šta, ne, ja mislim da je stvar u tome da ovo je jedino mjesto koje je drugačije. Koje je drugačije od svih ostalih kafića i u biti se, kad dođu ljudi ovdje sa strane, ljudi imaju predrasude dok ne vide to sve. Ko što su došli jučer, kad se ova dica, naš band tu Mladi iz Imotskog, koji su još osnovna škola su svirali, i super je to što oni to danas mogu raditi, a niko od nas to nije mogao raditi prije. I ljudi ne znaju dok ne dođu i ne vide. Svi imaju predrasude, većina, barem A znate šta, mislim, ovo je takva sredina konzervativna dosta. To je čudno ljudima, mom ocu i mojoj babi, prvo bi bilo čudno da vidi momka duge kose. Kakav je to momak koji ima dugu kosu? Pa samo cure imaju dugu kosu. Tako da je njima čudno sve u principu što tu radimo. Ali to je naš posao, znači mijenjati taj sklop u glavi. Mi želimo promijeniti taj mentalitet, želimo promijeniti prvo sliku grada unutar grada, a onda sliku ljudi izvan grada šta misle o nama. Znači, prvo morate početi od sebe kad mijenjate. Želimo, eto, čisto da ova zgrada, pošto smo se, eto, tu nekako našli to čitavoj priči oko ove zgrade, pa da ona završi u rukama grada i građana. Znači, da služi za građane. Ja bih samo naglasila da se mi ne borimo protiv nikoga, ne protiv grada, ne protiv gradonačelnika, dapače. Mi se želimo boriti za promicanje kulture, znači borimo se samo za, ništa protiv. Sve u principu što mladi imaju u većem gradu, želimo da imaju mladi u našem gradu. Znači ne da dijete sa 18 godina tek prvi put može vidjeti nekakvu izložbu ili performans ili filmsku projekciju. Mislim, živimo u 21. stoljeću. Pošteno je da dijete u Imotskom ima to sve u svom gradu. Mi želimo trajno u ovom gradu ostaviti nešto. Ne mora to biti naša ekipa, mi smo to, ajmo reći, počeli, ali da mladi nastave i da se to, da, ne znam, za 40 godina ovo bude još uvijek taj klub i da bude još bolji 40 puta.